This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hashwa baka Executive Committee Lingbao ba Saibor Lang Borba Executive Member Badaypet Yakatanat Finance ka Khasi Hills Autonomous District Council onwanra yakamang tingka bapura nakabanta usnam arjar arpusan arpunrio haka arpusau tarik ujilio arjar arpusan haka sngi sedang yaka dorbar liur kata Hashwa baka mang tingka nakabanta laibanai lani ka vote on account budget. Ke council kan kutno haka live hotel ujilio arjar arpusan. Uba Titos Well Khan MDC ke Sora bat noyalam kaliang persya ula persya ya ka jing temu wanra ya ka mang tingka namar ka jing pendrung ya ka supplementary expenditure arjar arpusan. Uba Titos ula dawa ba ka tei ka supplementary expenditure dei bandawa onda ladap menjur ya ka budget om bandawa lupa haka dur ka supplementary demand. Naga jing pencai u executive member halor ka jing pendrung ya ka supplementary expenditure arajar arpusan uba Titos ula ong bakam long kat kumki kendon penyat dorbar bat ka jing bam syai ka jubab kala penbitar ya uba Titos uba tit mid ru ha ka ju kapor kaliang persya ha ka jing elam uba Titos da ka jing kersan ka Congress Mary Kharpuri MDC na Nongsken bat kiwai pat kira dawa ban penbet ya ka mang tingka bat ba ka dorbar ka dei ban sange shwa bakan long ka jing leran kilo ang baka executive committee kala ban yalam bakla ya ka perthai borok kawai Henry kamla ban de kumta haying dorbar namar ha ban ya kat kum ki kendon naga jing klut ka jing tai u syong knor ka ying dorbar uba strong ula pensange shwa ya ka dorbar bat bu ban sedang biang ha ka por arbje no paisni presentation of Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2025-2026. In the court, we are in charge for presenting the budget. Benar Badan Burung, another point of order under Rule 123. Dari ini pada Rule 111. Dan burung ini sebenarnya burung Hashwa ya kaba ia mencatat sama finance in presentnya ketika budget dari kamar perintah jom dari kita pemerintah nah kalian itu mah aku akan yo suatu Indonesia agamede buat ketika budget book kababla sam shani kumti member but the way it is shown to mga kwa banyo kalau nga page kabakata but ada page kabasawua naman suko kani ka budget ka full budget naman ada apa Henry ngayon hanya pagkadan ko ito dari stop kapag iyon ka supplementary expenditure 24-25 grant per one but kung juro ada grant number 6 kemudian yung kalian system kadang kami ka supplementary expenditure 24-25. Apa dia bisa? Kemarin ini kami baca. Bakat pun Rule 111. Jom ke itu. Yang ka supplementary expenditure. Iwan tam hadir palapas ke pemerintah. Kinomong kadang-kadang yang ka supplementary expenditure apa kami baca? Bahkan juga por himma penambahan lengkap kami baca. Himma lagi penambahan supplementary expenditure 414. Dengan apa juga bisa kami? Kalau kami kantor nomor kami di keempat juga menunggu mengapai ngalah konsol pada apa juga kerjasai hakarul kabakatlu. Bagi penduduk ya kami kasih supplementary expenditure jong atusan apakah ini jadi kebetulan jong atusan dengan apa saya tadi cuma bagi telu ya kita buat kamar bayo tak create tabakis
Yo ka create ka new president. Lani yo ka dega ka bangnya ka kumpulanti ka financial rule. Na ta kada apa betul Indonesia ka pakaskan di. Nagalian ka siya nga rin na syuto aban kumbrang hindi at pwede ka gani. Namar, siya kung pasi ka niya full budget. Kaso manimla, anong magpiliyang iya gani. Nagabamla, iban nang magpiliyang iya gani. Namar ba na yung board of accounts so, tamdan din gani ka supplementary expenditure. Ang lang ang board of accounts kapag hihiladet ka ba major na kaye kapag nang gano'n tamdan kani ka supplementary expenditure apo ng board of accounts. But kajing baka-reflect hangin yung sungko. Kaya ka ba kimot ba po ikali ka supplementary expenditure? Kaya kayo? Kaya kibos na, kaya kaya pagkatang ako ba nagalian ka dyan ko isip na lang ka dyan siya. Kamay lang. Siya. Syukran Tuhan. Saksian juga mengkoi syariah soal yang ini budget bakura yang berikam. Nah kalian jangan itu koi lepas program jangan kajian itu ilawan ra akum mereka rules way. Tapi dari bahkan mereka software kebadan kami ka checkbook tapi ya apa kami ka subhead atau kami supplementary expenditure ada cara usah ngai sudai dan percaya ini nak kita kecil toilet ini baik bah bidai kami ka subhead kepada bu atau tersa kami dapat checkbook dapat ini tabel agar ini pitch masuk dan orang bidai ketika supplementary expenditure jong senam araja perusahaan bayar ini keju biru lara Islam ke belajar apa bulan Julai bulan Desember jong Islam raja besar bandar terpedau kini ketika estimate expenditure jong raja besar April apa nak kalian kejuni konklusi memang apa beda pada kini karena ada celong kita ada pressure. Kena badan orang kan. Subhanallah Pak. Siapa? Imam lepas mentaya apa? Yang ada orang besar. Apa mentah yang besar mati dia? Ke besar ada kenyap, ada kebun-kebun. Kelakon. Tunggu mentah di orang atas beliau. Dengan mak apa? Kemudian kadang KI selendan company. Kamsa kali. Ikuan berwarna yang kebajet ke besar. Jual berapa mana yang kecil secara kebakut. Warna yang kebajet ke besar. Nipa yang bisa dapat sedang-sedang. Sampai benar-benar begitu. Kenapa mislead in the house? You can mislead people, but you cannot mislead this house. Dimana penjalan pertama yang ini dia. Dan ini dicinta kalau empat cinta maksudnya. Sampai mentah kita bagi kebaca juga bukan imam lupa.
Kapan nak mentala jala. Boleh yang orang dimension dia kata boleh dimension kita. Haka bodoh tak tahu kejumpi. Haka mang dekat kejumpi. Ya kani kepada figuri mentah kani ke supplementary expenditure. Kila ada penian ni. Itu yang kita mahu jumpi. Nampak dan percaya semerang itu juga percaya. Kaya mat kebahagiaan lembat lagi. Berbiar rakyat yang supplementary expenditure. Kebasyikulah berkumpullah. Bagaimana kalah. Nak bentar itu dia. Atau di mana orang banding lain ya dulu bukan ini. Juga kadang-kadang cuma benar-benar aku apa ajmun. Nang pangalun kriya kebat presiden. Inum long ilafin stop banyak kiban kebat pakai. Yang ini kinong kawan. Hamnya pada council kiban semua pakai budget komna. Adjon suai ke house. Adjon suai ke house. Adjon ke house ratify suai ke ni. Pendek suai ke ni. Sawanlah yang berbeza. When you get into supplementary expenditure atau yang ini berbeza. Dalam jumlah kata, tidak berlerai ini guys. Tidak berlerai. Company yang timbang duit ke joki. Company yang inefficiency ke joki. Yang kemudian jalan, yang kemudian isi yang kita. Ya tu yang awal tu. Awal tu juga lain. Kayak financial rule juga. Kayak EDC rule juga. Berdua lain. Ya tu. Percaya ini kuat Indonesia. Ketika orang itu ingin Indonesia. Keempat sudah hasilkan dalam ini. Keempat sudah membuat district council house budget session berwarna kemudian dekat budget. Tadi belum Islam. Tadi belum illegal. Tadi belum unconstitutional. Dan keburuk sempurna. Dan tepat yang rectify. Bang minum pedang ni. Minumlah pedang. Kau diberi di susu. Dipanggil pulih ya kamu. Dipanggil susu ya kamu. Kayak kemana sih? Nah, orang sempurna berdoa belum lerai. Ingin ailan rectify. Pendek. Lada harga total amount kejongki bila mangi lagi. Sebab di supplementary. Tiga EU. Bagi penerung yang ingin kasih ini juga tidak boleh. Nanti kan kasih keluar kalau ada kalau ada yang nanti departemen ini dari penerung nanti. Penerung. Kumpul wilayah yang satu dapat tahu. Kawan itu. Balik pindah bumi peliharaan. Yang itu namanya apa yang pas lagi dengan tempat sebenarnya Adjon saya house Island isi berbentuk sawarna itu betul sawarna ini dia bakti yang ada lain lagi ini dia pemula dia try perlu mau memang betul dia ini dia apa kau nak long deh menurut deh ada tidak perlu ada punya ini dia orang lu ni perlu ni aku sama ada dimul benang berkata ke SD maksud tu nanti saja dimul benang berkata ke SD kebawa neraka orang kalau illegal itu ada pas kau ada pedang kau betul ada ketika dulu lalu dia orang begini kita berpas SD kita illegal Walay pa jadi education of salak kamu ini kan. Nampak? Berkelas. Nanti kaya jemput satu yang ini. Nanti cikik. Nalah ada bless. Bumuang kali ini. Nampak nak kendit. Abang ini kan itu. Buat satu. Ini suplemen dari suatu kita. Suplemen itu warna adil saja. Sudah kami stasiun. Katakan, dengan tak ada usul kedua
Natry manusia di Papua di Thailand. Adjun try house. Bentar sih. Wanra. Ngin residual ni business. Nilai. Kamu tadi banyak penilaian. Kamu apa saja. Kadang-kadang Papua. Kadang mesti betul-betul mana yang ini kita lihat ini ada gitu. Penting. Maka boleh. Makan kan power siapa? Terhadap program yang lalu masuk jika Allah itu juga ketika Allah isi ada kehendak saya akan bahas usul ini kita syukur orang-orang ngisufu ba nakaliang chong yelo ya kai ke baikran berbeda bakal budget ke bulan krek ya ke ba nilaku dulu ya kini ke supplementary explanation ka pasutran kalong ba nakaliang gajong iru ila sungku yak ke ba nakaliang gajong iru mo ba nakatakadaw na snow manong ba kumbalane hakipon dan pelawan rak atau kahau ya kani ka supplementary demand chong bunai Julai kat bunai Desember ya ka ba agabinay ba kani ka kam kadang don hakalenti chong kaay ngasono nakaliang gajungi kung kisi ngibu ya kali besok het nang ba dak ba ladon pa hapo kali kamang kita kani kan lembu pa ya kecing cung kaji ni kon ko kani cung isi ban penyak kekam hak beda ban kani ka supplementary expenditure kabalami nadu arca sam miswa syukur mudah kaki satu aku tambah bekerja kada ya ka appointment apa kita ni ke imam tadi kata dia itu tambah ni kita bekerja ni tambah dia ni bekerja ketika mang, ketika estimate. Kemudian makin benar tentang usaha. Ada kita kaji bicara mengenai. Lalu kan penek dengan dek kita kinontre. Nilai. Balik ni on mentah. Nasusu tidak boleh mentah. Bandung berkata estimate jom ada kalau illegal. Lalu kalau illegal terbalik pak kebun. Tahu kita ni. Balik yang membuat apa-apa itu bukan lagi. Hinjenda ataupun apa-apa menurut kata dia sulit. Balik challenge siapa pun challenge siapa yang kata isu atau bakal lagi legal. Kali kami buat set apa yang ada. Garul 111 to on. Baik SC tidak menerapkan hati melepas ini berjaya. Mak menurutnya SC untuk kami berjaya. That is my point. Ada mau wendo yang dia kecil. Supplementary expenditure berikut. Lalu diomong nasuku kita bisa. Nasuku kelimut kefision ngandu kita bisa nak ikut kepolisian dan kepolisian. Ya, lada kepenjok tu, boleh, lada kepenjok tu, ketuk pisah kami, kami, oh kalau itu dikontrol ni asal biar kamu, tapi kan tulok kamu tak dengan kata, kamu lagi, jika tiga poin mana orang maju dia, when nak ini kemudian, wanra kata when, ni dia, kenapa kau ada sistem pemilihan, mau? Kenal bulan-bulan ngaruh na kalian macam ngaruh nganu pencuri kini namar balik idon kami kainin
Dabar kawan ke jami ke bangiya de rule kian. Tumbala pensno ke rule 11 kala krensha ke. Dia benong bagaimana nangis setai benong ba kedan hakut kam sok benta kata rajin dan mendesi kini kamat kebadan hakut. Ai tak kes kenanya. Desi ka kes kaya sabtu selain pindah uno. Ha? Tindra Shira supplementary expenditure man ke budget. This is again impossible, but the banglang irrelevant at all. But the banglang hiru banong man pediang da kaye kani shisha balong ke kaba ano na dalile ran man pediang shopner badan burang lada pikwa bakan ja burang kani kayen da bar kajongi tole ya kaba kisau de bande banda pikwa banja burang kayen da bar kabadan burang kajongi but need members le ke kabadin bande to yaad se kadu yaad se kaan ni yaad ke rules ni pe tolong persen yung bala juga tek mesra nala saukan kabadan burang shopnor badan burang 4 juta ni full budget. This is a full budget, so please shopnor badan burang ngakerpa ya ke syuki kabadan burang ke jongki ba ya kani they bet shop and the johnny kani I can rectify but when ra ada kabe that hang time yang sapdiang balik na bantu iki dia haki kalau dia balik wana lu direct supplementary expenditure balik na wana rashi ki hetso balik dia wana ahli kedor what jalan bakla ya kajian what jalan bakla ya kajian subha kila ban jalan bakla ya keperkai barang we kila jalan bakla ya cat kaliu barang we ngai kayeng kabakentang kayeng darbar kawan jungi kabakentang snow baha what jalan bakla ngaruh nganong pediang dalile yang ni ngakrai hak bet Isi dengan gambar pensai, dapat kenyataan dan alat buat pensai. Isi kejongi kam cindon kanono kecimut kecemu banong banyalam bakla yau pagda ane ya kajian berkawai. Isi kadang tang kecemu ban penbaik ban penbahar ya guru kompenya harabide ba kane kajian bermurah. Hoi balada piong ba nginam lah banyalam bakla ya kane kajian bermurah berkawai. Ndoy asong bangkong ba kani kabangipu hakane kasokhet kabala kade wa kapi chikhat kabakadem pe ya expenditure kam dai supplementary demand kena kadau ngasno manhong kumar phabian syakai ke bangyakren aduk mane la ya supplementary demand ha kipon balade lala panonra lu hapo jong kayen na kapenta kata current financial year tengah senau rupa na kalian kacungi kum kaisi ni bu hikmat jong kane kajian berkawai ya ini isop head ya apa kum mapihi pilak keren na kalian kacuki kalian ngetai ba ngibu ya kene nang ba lada kamdon kanu benta kali hi kabenta cakap Tapi syukran berburam karun one supplementary statement of expenditure kami diwara tang hajian balapan kami benda bentang sedang bisa suruh bandek sekawai ini hitam kurang ada SC yang berau kata menurut benong kami baca kami betul ya SC diom tadi tangga bentan diom kami ke supplementary lima ke experimental expenditure kami lima jadi
Kala jak burung ngani kita. Tahu apa yang ada ni keren kapoi hidup sejuk pasal masih berpil ini. Dia kata ni kapoi nak yang juga kat Rule 44(3) nak jam saya ke house tak. Ini dah. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.